السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže ovih dana dan muslima da se održava u džematu, to jeste govori o predskazanju u kojem je svemogući Allah dao radosne vijesti obećanom Mesiji alejhi salamu u vezi obećanog sina. Allah je objavio u tom predskazanju da će taj sin posjedovati specijalne kvalitete i on će biti istiniti sluga njegovoj vjeri i dugo će da živi i nastavit će misiju obećanog Mesija alejhi salama. Ovo predskazanje je objavljeno 20. februara 1886. godine i ovo predskazanje je veliki dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhi salama i da je Allahova pomoć bila uz njega. Tako u tom vremenskom periodu koji je spomenut, ovaj sin se rodio 12. januara 1889. godine. Njegovo ime je bilo Mirza Bašruddin Mahmud Ahmed, kojem je uzvišeni Allah podario ogrtač hilafeta poslije smrti Hazreti Halifatul Mesih I radijallahu anhu. Hazur kaže, spomenut ću događaje u vezi njegovog života i kako je uzvišeni Allah ispunio ovo predskazanje. Ovo predskazanje nije bilo samo u vezi rođenja obećanog sina. Radije bilo je u vezi izvanrednog sina koji će postaviti temelj duhovne revolucije u svijetu. Kao što sam spomenuo, ja ću da predstavim odgovor obećanog Mesija alejhi salama njegovim kritičarima i ovo može da se istinski razumije iz njegovog pisanja. Obećani Mesija alejhi salam govori, osoba treba da analizira da ovo nije samo predskazanje u vezi rođenja obećanog sina, ovo je predskazanje od uzvišenog Allaha kao dokaz o istinitosti našeg blagoslovljenog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Istina je da je ovaj znak mnogo puta veći i istinitiji od onih o kojima govore da vraćaju mrtve u život. Realnost da se mrtvi oživi jeste da se moli za to da se duša vrati nazad. Ovakvo oživljenje mrtvih je pripisano Mesiji i još nekim poslanicima iz Biblije, u vezi čega kritičari imaju puno toga da kažu. Osim ovih dokaza iz teksta i nekih komentara, činjenica je da ovi mrtvi mogu biti oživljeni nekoliko minuta i onda bi opet odselili s ovog svijeta i njeni voljeni bi opet morali da tuguju još jednom. Duša koja se vrati na svijet niti će dati sebi neki mir, niti svijetu, niti svojim voljenim. Da kažemo, ako bi se duša vratila na ovaj svijet kroz Mesijinu molitvu, realnost je da ona duša koja se vraća je ista duša i recimo radi argumenta da se duša može vratiti i nekoliko godina u tijelo, kakvu korist bi nesavršena duša od moralno koruptirane ovo svjetske osobe imala, koja je samo jedan čovjek među ljudima i koja je svrha toga da se vrati na ovaj svijet. U vezi predskazanja o Muslih Maudu, obećani Mesija a.s. objašnjava ako su ikad poslanici iz prošlosti oživljavali mrtve, to je bilo samo na kratko, a ti ljudi su bili samo obični ljudi. Na ovaj način, uz milost i blagoslov uzvišenog Allaha i uz blagoslov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je pečat poslanika, Allah je uslišao molitvu ovog poniznog sluge i obećao je da pošalje takvu blagoslovljenu dušu da će njeni vidljivi i sakriveni blagoslovi se proširiti širom svijeta. Iako je ovaj znak izgleda slično kao da vraća ljude iz mrtvih, kad razmotrimo možemo da vidimo da je stotinama puta bolji od vraćanja ljudi iz mrtvih. To je samo vraćanje duše mrtvih osoba radi molitve, a u ovom slučaju nova duša je podarena kao rezultat molitve. Nova dova je podarena kao rezultat molitve za sina, kako god postoji velika razlika između tih duša i ove duše. Oni ljudi koji su muslimani, ali su licemjeri, ne raduju se da je predskazanje uzvišenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ispunjeno kroz ovo. Radije žaloste se što je nešto ovako se desilo. Obećani Mesija alejhi selam je objavio ovo u Tablik i Rislat. On govori da se on nije molio za običnu dušu, radije molio se za znak. Kao rezultat toga uzvišeni Allah mu je dao radosne vijesti o sinu koji će da posjeduje mnogo kvaliteta. Vijesti o ovome obećanom sinu su bile da će imati dug život, da će biti vrlo inteligentan, da će posjedovati velike osobine i bogatstvo, nacije će da dobiju blagoslove od njega, bit će ispunjen sekularnim i duhovnim znanjem, da će biti obdaren izuzetno dubokim razumijevanjem Allahove riječi, to jeste časnog Kur'ana. Šta više, on će koristiti ovo Bogom dato razumijevanje i služit će časni Kur'an na toliko veličanstven način da će prosvijetliti svijet o statusu Allahove riječi.
On će biti sredstvo za obezbjeđivanje oslobođenja onih koji su držani u ropstvu. On će biti alime kabab, što znači da će se takve univerzalne katastrofe dogoditi tokom njegovog života, da će cijeli svijet ih osjetiti. Njegova slava će se proširiti do kraja zemlje. Mi smo svjedoci univerzalnih katastrofa koje su spomenute u predskazanju i one su se desile u vrijeme Hazreti Muslimauda radijallahu anhu, kao na primjer 2 svjetska rata i kao još druge neke nepogode, a što se tiče širenja njegove slave širom svijeta, to se ispunilo jer je uspostavio razne misionarske centre širom svijeta, radeći širenje islama u raznim zemljama širom svijeta. I možemo da vidimo što se tiče ovog predskazanja do dana današnjeg da se ispunjava. Kao što sam spomenuo, sad ću da kažem nekoliko riječi u vezi života i karaktera Hazreti Muslimauda radijallahu anhu. Što se tiče njegovog obrazovanja, nakon što je završio učenje časnog Kur'ana, upisao se u službenu školu i imao priliku steći sekularno obrazovanje. On je imao i tutore koji su mu pomagali u urdu i engleskom jeziku kod kuće. Pir Manzur Mohamed Sahib radijallahu anhu mu je predavao urdu jezik. Nakon toga Maulvi Shir Ali Sahib mu je predavao engleski jezik. Kakav je bio način njegovog školovanja? Kad je Hazreti Halifatul Mesih IV. Napisao biografiju Fazli Umar, napisao je interesantne detalje u vezi ovoga, koristeći riječi Hazreti Sahibzada Mirza Mahmud Ahmeda. On kaže, što se tiče mog školovanja, Hazreti Halifatul Mesih I. mi je učinio veliku uslugu. On je bio doktor i znao je da radi mog zdravlja ja nisam mogao da gledam dugo vremena u tekst iz knjiga. Njegova metoda je bila da bi mi rekao da sjednem pored njega i rekao bi mi: Mijan, ja ću da čitam, a ti slušaj. Razlog zašto je on ovo radio, dok sam bio još dječak, dobio sam trahomu očiju i imao sam bol u očima 3-4 godine. Radi trahome doktor je rekao da ću da oslijepim. Nakon toga obećani Mesija a.s. je počeo posebno se moliti i dobrovoljno postiti. Sad se ne sjećam koliko je dana postio, 3 ili 7, uglavnom zadnji dan posta kad je htio da se omrsi i stavio hranu u usta, iznenada sam otvorio oči i rekao sam da mogu da vidim. Kako god, duge godine bolovanja uticale su na moj vid i na moje lijevo oko. Ne mogu da vidim dobro. Mogu da vidim put, ali ne mogu da čitam knjigu. Ako osoba koju znam sjedi 2 ili 3 fite daleko od mene, mogu da ga prepoznam, ali ako ta osoba je nepoznata, ja ne mogu da mu vidim njegovo lice. Jedino moje desno oko je funkcionisalo. Trahoma je također se formirala i u ovom oku i noćima sam bio u bolovima. Obećani Mesija a.s. je rekao njegovim učiteljima da ga obrazuju sa svim onim s čim se on može nositi i da ga ne forsiraju u školi.
Međutim, obećani Mesija alejselam je insistirao da on treba da uči prijevod časnog Kur'ana i Buhari zbirku hadisa od Hazreti Malvi Sahiba, to jest od Hazreti Maulana Nuruddin Halifatul Mesih I i da uči o medicini od njega također, jer je to bila profesija koja je bila povezana sa njihovom familijom. Gospodin Fakirullah je bio učitelj u našoj školi. On govori, pisao bi po tabli tako da bi objašnjavao učenicima. Kako god ja nisam mogao da pročitam jer nisam dobro vidio, on nam je predavao matematiku. I kad bi on pisao po tabli da objašnjava, ja nisam vidio također, nisam mogao dugo ni da gledam u tablu. Tako nekad bi odlazio s časa, nekad bi propuštao dugo vremena, ne bi ni dolazio u školu. Jednom Fakirullah Sahib je se došao i žalio obećanom Mesiji alejselam u vezi mene. Rekao je da ja ništa ne učim i da izostajem sa nastave često. Hazreti Muslim Maud piše, sjećam se kad je učitelj ovo rekao, ja sam se bio zabrinuo i sakrio sam se. Nisam znao koliko će ovo da uznemiri obećanog Mesiju alejselama. Kako god, kad je ovo čuo, obećani Mesija alejselam je rekao, vrlo je lijepo od tebe da se brineš za njega i drago mi je kad kažeš da ponekad dolazi u školu, jer prema mom mišljenju njegovo zdravlje je tako loše da ne vjerujem da bi ikad mogao da dolazi. Onda se nasmijao i rekao mi je, mi njega ne šaljemo da uči matematiku u smislu da će biti trgovac i da otvori radnju. Nije važno da li će naučiti matematiku ili ne. Onda je rekao, koji stepen matematike je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi učili. Rekao je, dobro je ako dolazi u školu, a ako ne, ne trebate da ga forsirate. Kad je učitelj ovo čuo, otišao je natrag. Muslim Maud radijallahu anhu kaže, poslije ovoga ja sam onda prestao totalno ići u školu. Ili bi išao jednom ili dva put mjesečno. Ovo je bilo moje školovanje i radi toga što mi se nije zamjerilo, ja sam prestao da idem u školu. Osim problema sa očima, imao sam problema sa jetrom i morao sam da pijem neku specijalnu vodu, onda bi također često dobio temperaturu koja bi trajala po 6 mjeseci. Također moja slazena je bila povećana, imao sam probleme s krajnicima i tako moji nisu dali da me iko tjera da učim zbog lošeg zdravlja. Jednom moj djed Hazreti Mir Nasir Navab Sahib me je testirao u Urdu. Moj rukopis čak i sada nije dobar. Moj djed je pokušavao da pročita šta sam napisao. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, rukopis moje djece je bolji od mog. Moj rukopis je sličan rukopisu moje kćerke Amtul Rashid. Ja sam stavio nagradu 1 rupij, kogod može da pročita njen rukopis, pa čak i ona sama. I moj rukopis nekad bio da nisam ni sam mogao da pročitam šta sam napisao. Kad je Mir Sahib pregledao moj pismeni rad, bio je vrlo uzrujan i rekao je da to ništa ne valja i da se ne može ni pročitati. Mir Sahib je imao kratak temperament, onda je otišao kod obećanog Mesija alejselama. Ja sam bio zabrinut, Muslim Maud kaže, šta će se dogoditi. Mir Sahib je rekao obećanom Mesiji, ti nimalo ne vodiš računa o Mahmudovom školovanju.
pogledaj ovaj njegov rukopis je toliko loš da niko ne može da ga pročita. Rekao mu je, nimalo ne paziš na njegovo školovanje, ovaj mladić samo gubi svoje vrijeme. Kad je obećani Mesija alejhi selam vidio da je Mir Sahib bio uzrujan u vezi ovoga, on je rekao da pošalju po Malvi Sahiba, to jeste Halifatul Mesih prvog. Ovo je bio običaj obećanog Mesija alejhi selama, kad god bi iskrsnule neki problemi ili situacija, obećan Mesija alejhi selam bi poslao nekoga po njega. Halifatul Mesih prvi me je volio puno, ušao je u sobu i gledao je ispred sebe. Obećan Mesija alejhi selam je rekao, Malvi Sahib Mahmud je radio test i želim ponovo da uradi taj test. Obećani Mesija alejhi selam je uzeo olovku i papir i napisao je nekoliko rečenica i rekao mi je da ih prepišem. Ovo je bilo dosta lakše da prepišem te rečenice. Ja sam se skoncentrisao i polako sam prepisivao. Tako kad sam završio, obećani Mesija alejhi selam je rekao, bio sam zabrinut komentarima Mir Sahiba, ali kao što vidite, njegov rukopis je sličan mome. Halifatul Mesih je uvijek bio pažljiv prema meni i on je rekao da i on misli da je moj rukopis dobar i da je Mir Sahib malo više uspaničio. Hazreti Halifatul Mesih prvi radijallahu anhu također je pružio veliku podršku i rekao mi je, Mijan, tvoje zdravlje nije dovoljno dobro da možeš da učiš sam. Dođi kod mene, ja ću da čitam, a ti slušaj. On je naporno radio na ovom i prvo me je učio Kur'anu, pa onda Sahih Buhari. Halifatul Mesih prvi je brzo učio Kur'an sa mnom, čitao bi arapski prijevod i samo bi zastajao kad su neki teški detalji u pitanju da mi objasni. Naučio me je cijeli Kur'an za 3 mjeseca i onda sam pauzirao. Poslije smrti obećanog Mesija alejhi selama, Halifatul Mesih prvi mi je rekao, trebamo da naučimo Sahih Buhari, i ja sam mu rekao šta je obećani Mesija alejhi selam rekao dok je bio živ, a to je da naučim Kur'an i Sahih Buhari od Malvi Sahiba. Bio sam to počeo da učim u toku života obećanog Mesija alejhi selama. Također je rekao da učim i medicinu od njega. Još jedan student i ja smo počeli da učimo medicinu na isti dan i postoji šala u našoj kući u vezi tog drugog studenta, da drugi dan je rekao svojoj majki, samo dan poslije naše prve lekcije o medicini, da ga probudi rano, da ode u bolnicu prije Halifatul Mesih prvog, da on da dijagnozu i propiše lijekove pacijentima. Ukratko, naučio sam komentar Kur'ana i o medicini od Halifatul Mesih prvog i to me je podučio u roku 2 mjeseca. On bi sjedio sa mnom, nekad bi učili jedan dio, nekad pola dijela i slično. U roku 2-3 mjeseca me je naučio i Sahih Buhari. Jednom je u mjesecu Ramazanu održao predavanje cijelog Kur'ana i ja sam na tom predavanju prisustvovao i pročitao sam neke magazine na arapskom jeziku od njega. I ovo je bilo moje školovanje. Poslije ovoga svemogući Allah mi je pokazao san o mom intelektualnom napretku. Njegovo sekularno obrazovanje je bilo minimalno, skoro ništa.
njega je uzvišeni Allah podučio svemu. Njegovi govori, predavanja, pisanje i tumačenje časnog Kur'ana svjedoče o činjenici da ga je svemogući Allah podučio. To je veliki znak istinitosti ovog predskazanja. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je održao svoj prvi javni govor u toku života obećanog Mesija alejhi selama na Dželsa Salani 1906. godine. Ovaj govor je bio široko prihvaćen na način na koji se sve događalo. On je postao potpuno ispunjenje ovog predskazanja. Jedan ashab obećanog Mesija alejhi selama govori u vezi ovog njegovog govora: Mahmud, sjajna zvijezda i dragi kamen poslanstva, neka je blagoslovljen od uzvišenog Allaha, održao je govor u vezi širka. Slušao sam ovaj govor sa posebnom pažnjom. Njegov govor je bio kao okean znanja i rječitosti. U ovako mladim godinama da održi ovakav govor je pravo čudo. Moje mišljenje je da je i ovo dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhi selama. Obećani Mesija alejhi selam je vidio njegovu naklonost prema religiji i govorio je: toliko žara za religijom se može vidjeti u Mahmudu da je ponekad posebno se molio za njega. On se zasigurno molio da uzvišeni Allah ispuni ovo predskazanje u njemu i da blagoslovi njega. U biografiji koju je napisao Halifatul Mesih IV. On piše u vezi događaja poslije smrti Halifatul Mesih I. Na početku prvog hilafeta Hazreti Sahibzada je imao 19 godina, a kad je Hazreti Halifatul Mesih I. preminuo, on je punio 26. godinu. I sad ću da predstavim neke primjere o njemu i o njegovom pisanju i prezentaciji u vrlo mladim godinama. On je razvio svoje razmišljanje i njegove riječi su imale utisak na slušaoce. Bile su pune iskrenosti, njegov govor je bio tečan, a pisanje nije imalo nikakvog pretvaranja. Riječi su bile kao rijeka koja teče, puna znanja i razumijevanja o časnom Kur'anu. Imao je 19 godina kad je obećani Mesija alejhi selam preminuo i u vezi njegovog prvog govora Hazreti Mulvi Širali Sahib, učenjak, je rekao: želim da kažem da u vezi prvog govora od Halifatul Mesih II. Koji je bio u toku Dželsa Salane, koja se održala u dvorištu medresa Ahmedije, Halifatul Mesih I. je sjedio na desnoj strani od njega. Dvije stvari koje želim da spomenem u vezi tog govora su: prva, njegov govor, način govora, glas, njegov ton i stil kako je govorio je bio vrlo sličan obećanom Mesiju alejhi selamu. I svi prisutni su se podsjetili na obećanog Mesiju alejhi selama koji je nedavno preminuo. Ove riječi koje je izgovarao obećani sin, mnogi su bili puni emocija sa suzama u očima. Isto su se osjećali kao da kad možemo kroz gramafon da čujemo osobu koja nije tu i prisutna. I ovo je bilo kao da smo čuli obećanog Mesiju alejhi selama. Isto kao da je duh obećanog Mesije se spustio na njega i kao da je govorio: ovo je moj dragi obećani sin kojeg je Allah podario meni iz njegove blagodati i u vezi kojeg je rečeno da će da bude sličan meni.
Druga stvar koju želim da kažem o ovom govoru jeste kad se govor završio, učenjak Kur'ana rekao je, to jeste Halifatul Mesih prvi koji je bio učenjak Kur'ana, rekao je da je Halifatul Mesih drugi objasnio mnoge ajete koji su meni bili nepoznati. Mir Ali Sahib dalje piše, ovo je bio prvi govor koji je Hazur održao poslije smrti obećanog Mesija alejhi selama. Taj govor je bio pun mudrosti, o kojem su učenjaci kao Halifatul Mesih prvi rekli da je bio pun znanja i da je to bilo i da je u njemu bilo toliko novih stvari za njih i ko je mogao da njemu da ovo znanje? Koga je naučio ovoj mudrosti i razumijevanju? To je bio isti onaj koji je naučio Hazreti Jusufa alejhi selama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغا أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Što znači, a kad je on dostigao punu snagu i zrelost, mi smo mu dali mudrost i znanje. Ovako mi nagrađujemo dobročinitelje. Mulvi Sahib govori, Hazur nije samo naveo obične riječi mudrosti, radije je naveo tajne mudrosti iz časnog Kur'ana. Uzvišeni Allah kaže u vezi časnog Kur'ana, La yamsahu ilal mutahharun, što znači nikoga neće dotaći osim onih koji su čisti. Onda da izađe iz djetinjstva kao što je njegovo i da održi ovakav govor, možemo da vidimo da je uzvišeni Allah se pobrinuo za njegovo znanje i da je on jedan od onih koji su čisti, čak i u djetinjstvu. Neahmedi novinar piše u vezi njega u martu 1913. godine, koji se zvao Muhammed Aslam Sahib. On je otputovao u Kadijan i poslije nekoliko dana boravka tu dao je report u vezi Muslima Mauda radijallahu anhu. Napisao je, vrlo sam impresioniran karakterom Sahibzada Sahibom i drago mi je što sam ga upoznao. On je vrlo prijatna osoba i osim toga ima veliko znanje i razumijevanje. Osim drugih tema, mi smo razgovarali u vezi budućnosti o Indiji. Njegov pogled na tu situaciju je bio pun mudrosti i dobrog planiranja. Ovo se dogodilo u 1913. godini u vrijeme hilafeta prvog halife. On dalje piše, zbog njegove ljubavi i gostoprimstva, Mirza Sahibzada Sahib me je pozvao da ostanem 7 dana u Kadijanu, ali radi nekih razloga nisam mogao da ostanem. Kako god, zahvalan sam mu na ovom pozivu i zauvijek ću da pamtim njegovo gostoprimstvo, iskrenost i skromnost. Što se tiče standarda njegovih molitvi, čak i kao dijete, jedan od njegovih učitelja iz djetinjstva, Hazreti Muftija Muhammed Sadik Sahib, je izrazio sljedeće. On kaže, ja sam dao zakletvu obećanom Mesiji alejhi selamu pred kraj 1890. godine i uvijek sam išao i dolazio u Kadijan
Posmatrao sam Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmeda od njegovih malih nogu i kao dijete bio je predan religiji i uz obećanog Mesiju alejhi salama često bi išao u džamiju i slušao je govore obećanog Mesije alejhi salama. Sjećam se da je jednom kad je Mian Mahmud imao oko 10 godina, stajao je u namazu u džamiji Aksa uz obećanog Mesiju alejhi salama. I kad je pao na seždu, počeo je da plače. Od malih nogu imao je izuzetan odnos ljubavi prema Bogu i ljubavi prema njegovim poslanicima. Zatim slijedi još jedan incident koji pokazuje duboko stanje njegovih namaza i naviku da ostane na seždi dugo vremena. Kad bi stariji ovo vidjeli, probudilo bi se u njima iznenađenje, jer on je bio dijete. Šta njega može da muči da se budi po noći i klanja noćne namaze i da plače i moli Allaha, da bi njegova seđada za namaz bila puna njegovih nevinih suza. U biografiji Halifatul Mesih IV piše šejk Gulam Ahmad Sahib se prisjećao, on je bio novi Ahmed i musliman, on se poboljšao toliko u svojoj vjeri da se smatrao osobom kojoj Allah daje razne znakove i on je bio poput svete osobe. On kaže, jednom sam odlučio da ću cijelu noć provesti sam u džamiji i tražiti od svog gospodara sve što želim kad se osamim. Kad sam stigao u džamiju, vidio sam da je neko već bio tu na seždi i da plače s takvom mukom da se nisam mogao skoncentrisati na svoju vlastitu molitvu. Namaz te osobe imao je tako snažan utisak na mene da sam se počeo moliti, o moj gospodaru, šta god te ta osoba moli, podari mu to. Toliko sam dugo čekao da se ova osoba digne sa svoje sežde da sam se umorio stojeći. Ne znam koliko je već bio tamo prije mog dolaska, ali kad je podigao glavu, vidio sam da je to bio Mian Mahmud Ahmed Sahib. Nazvao sam mu selam i rukovao sam se sa njim i pitao ga, Mian, šta si danas tražio od Boga? Odgovorio mi je, ja sam samo molio Allaha da on preporodi islam pred mojim očima. Poslije ovoga je otišao. U tako mladim godinama imao je toliko duboku želju da vidi dan kad će islam pobijediti. Uistinu plodovi ovoga su se desili, kao što je Allah mu podario ogrtač hilafeta u vrlo mladim godinama. Hazreti Sahibzada Mirza Mahmud Ahmed Sahib je spomenuo njegovu molitvu koju je objavio u Tašizul Azham 1909. godine. Napisao je članak o blagoslovima Ramazana. On kaže, tražio sam neki članak koji sam napisao da objavim u novinama i onda sam ugledao na svom stolu dovu koju sam napisao prije godinu dana u toku Ramazana. Kad sam čitao ovu dovu, u srcu mi se probudila želja da i članovi džemata se mole ovim istim riječima. Poslije svega, niko ne zna čiju će dovu uzvišeni Allah da primi. Objavio sam tu dovu sa željom da članovi zajednice, jer moje srce je bilo dotaknuto ovom dovom, pa moguće je da će srca drugih osoba biti dotaknuta i da će da se mole uzvišenom Allahu za sebe ili za Ahmedija džemat.
Riječi te molitve su sljedeće: O moj Gospodaru, moj najjači Gospodaru, moj voljeni prijatelju, moj vodiču, stvoritelju neba i zemlje, o ti koji regulišeš vodu i vazduh, o ti koji si od vremena Hazreti Adema do Isa alejselama poslao stotinama hiljada vodiča. Ja se molim tom Bogu koji je poslao poslanika veličanstvenog i dobrog kao što je časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim tog Gospodara koji je poslao duhovnog vodiča kao što je obećani Mesija alejhi selam, koji je iz umeta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O stvoritelju svake svjetlosti, o istjerivaču svake tame. Na tvojoj seždi ovaj ponizni sluga predaje svoju poniznost, zato Gospodaru uslišaj moje molitve, jer tvoje obećanje je ono što me je usudilo da ti se molim. Ja sam bio ništa, a ti si me stvorio. Ja nisam postojao, a ti si me stvorio. Ti si stvorio elemente za moje razviće. Stvorio si čovječanstvo za to. Kada nisam mogao da kažem moje potrebe, ti si postavio one koji će da se brinu za mene. Ti si mi dozvolio da napredujem i da povećajem svoje potrebe. O ti koji si moj život, da, ti koji si moj život. Ti si postavio Adema kao mog oca i Havu kao moju majku i od svojih sluga izabrao si me, na kojeg si gledao sa časti. Ja sam bio grešnik i ti si sakrio moje grijehe. Ja sam radio loše, a ti si mi oprostio. U svim poteškoćama si stajao pored mene. Koje god iskušenje me je zadesilo, došao si u moju pomoć. Kad sam god mogao da odem sa pravog puta, ti si me držao i nisi me pustio. Oprostio si mi greške, iako bi se udaljio, ti si prilazio bliže meni. I kad sam ja zaboravljao na tebe, ti nikada nisi mene zaboravio. U situaciji kad roditelji, porodica, prijatelji su bespomoćni da pomognu, ti si uvijek pokazao svoju moć. Kad sam postao tužan, ti si me učinio sretnim. Ja sam plakao, ti si me nasmijao. Obećao si obećanja i ispunio ih sve. Nikada se nije desilo da ti nisi ispunio svoje obećanje. Ja sam davao obećanja tebi, ali sam ih prekršio. Ali ti si mi to oprostio. Ne poznajem drugu dušu koja je više grešna od moje, ali ne mogu da nađem drugu grešnu osobu kojoj si ti dao više blagoslova koliko si ih meni dao. Ja ne mogu da zamislim nijedno drugo biće koje je dobronamjerno kao ti. Kad god ti padnem na seđdu, ti uvijek se odazoveš i prihvatiš moje molitve.
Nikada nisam doživio da si odbio moju molitvu u stanju nemoći. O moj Gospodaru, svojim iskrenim srcem koje je puno žudnje, padam ti na seđdu i molim se punim srcem, moleći te da uslišaš moje dove. Gospodaru moj, hvaljen neka si ti. Moj narod ide prema propasti, spasi ih od propasti. Ako sebe nazivaju Ahmedi, kako onda da oni imaju veze sa mnom, ako njihova srca i unutrašnjost ne postanu čisti? Dok ne postanu utopljeni u tvoju ljubav, kakvu ja vezu imam sa njima? Onda, o Gospodaru moj, podari tvoje atribute od Rahmanijata i Rahimijata i očisti ih. Usadi u njih žar i duhovnost, kao kod ashaba, tako da oni postanu spremni da služe vjeru, a njihove riječi i djela da postanu čisti. Gospodaru moj, neka se žrtvuju i postanu ispravne sluge časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neka molitve obećanog Mesije alejhi salama u vezi njih budu primljene. I neka njegovo ispravno i čisto učenje se ukorijeni u njihova srca. Gospodaru moj, sačuvaj moj narod od svih iskušenja i patnje, sačuvaj ih od svake nepogode koja ih može zadesiti i učini da od njih potomci budu časni i dobri ljudi. Neka postanu nacija sa kojom si ti zadovoljan i neka postanu zajednica koju si ti izabrao za sebe. Neka budu zaštićeni od šejtanskih uticaja i neka se meleci uvijek spuštaju na njih. Blagoslovi ovu zajednicu u ovosvjetskim potrebama i blagoslovi njihovu vjeru. Amin, Gospodaru svih svjetova. Amin. Hazur kaže, kao što sam spomenuo ranije, ova molitva je od 1909. godine kad je hilafet započet. U to vrijeme on je imao 20 godina. Kako god, punim srcem je žudio da služi svoju vjeru i svoj narod. On je provodio dane i noći šireći religiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i misiju obećanog Mesija alejhi salama. On je ispunio njegovu zakletvu i vratio se svom Gospodaru. Da svemogući Allah nam pomogne da razumimo i da učimo njegovu dovu i da ispunimo dužnosti koje trebamo da ispunjavamo kao Ahmedi muslimani. Da nam Allah pomogne u ovome. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر